أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم صدق الله العظيم تمام الشبان هجا قهدار عزيز البرنامه ما إروجي جي زمان دو أولدا چیه ام دخوازن تعریف اوی بکن لسر وی جوارا قاسی کو زمان مدگره ام جوارا چار گوتنا ببیجن آیتا کو مخواند آیتا سوره روم آیتا 22 خدا عز و جل فرمانده که دبیجه چیکرنا عرض و عزمان چاوکو جه آیت منن چیکرنا زمانی و فرقا لرنگ و او جه آیت منن آیت بمعنى علامته بمعنى دلیله يعني دلیل هبونا خدا عز و جل یک شیجه اوکو عرض و عزمان چیکریه و چاو دلیل چه هبونا خدای چیکرنا عرض و عزمان جاردنجی دلیل هبونا خدا عز و جل مزندیا خدا عز و جل و زمان و رنگ وجه جویه البته که خدا عز و جل ده هر وقت دا پیغمبر شاندنه لد آیت قرآن کریم دی یکی دا گوتی و ما ارسلنا رسول الا بلسان قومه یعنی خدا عز و جل پیغمبر بلسان قومی وشاندنه ده هر وقت دا بلسان قومی وشاندیه چواکو ابراهیم علیه السلام بلسان قومی وشاندی موسی علیه السلام بلسان قومی وشاندی حضرت محمد علیه السلام بلسان قومی وشاندی ایجاد به دردا وقتا کو ام بجن رسول نه او معنای کو خدا عز و جل یک وظیفه دار کر بشانده به اگر کو او وظیفه دار کو خدا عز و جل شاندیه او وظیفه دارانه جی یکی وظیفه دار بکه ناویشته گوتن رسول یعنی elçi ebe ku قاصد پیغمبر علیه السلام de tebliğe da kesi ku zaman Arabi nizani bu vaqta ku tebliğ şand İran'e ehli İran Fars bu Farsi haber dadan o yeki ku bu Farsi dizani bu an tebliğ şand İran'e yeki ku bu Kurdi dizani bu o ev şandın cem kurdaj boy tebliği yeki zamanı Habeşistan zani bu şan cem Habeşa bu zamanı wan ku tebliği bike yani tebliğ bu Kur'an'ı lisan-ı insana tekrin ve yeci emri Xuda azze ve celle'yi gelle bavermend em duxazin li ser ve mesela zaman perzede biskinin çünkü tişteki gring İro mesela dünyada daristan hene duvan daristana da çeşit dar hene nev'i dara hene çava ku em nikarin jivi darê daristanê ra giştî bibêjin qewax yaxud em nikarin ji giştî ra bibêjin çam yaxud em ji giştî ra nikarin bê mazî em wer ji însan ra giştî ra jî nikarin bibêjin Arab nikarin bibêjin Acem nikarin bibêjin Türk nikarin bibêjin Kurd zira her tiştekî bi eslê xwe bi qîmet her tişt ser eslê xwe qîmeta wê heye Xuda azze ve celle di kainatê de bi milyara dar çêkiriye tu belge darekî naşibe belge daradin bi hezara meyve çêkiriye du qeysî nabe yek bi qatrilyona gebru çaqil çêkiriye şekli du heva hebdû nagirin belê Xuda azze ve celle bêsayî deyru duyur çêkirine o qartel têda heye, qijik têda heye, reşêlek têda heye, çûk têda heye, gew têda heye, kevot têda heye. Em dikarin ji van nev'ê teyra giştî ra bibêjin leylek. Naxir. Çünkü nev'ê wan cuda ye. Çawa ku em nikarin ji nev'ê teyra giştî ra bibêjin leylek yaxud ji nev'ê dara giştî ra bibêjin çam o em nikarin ji zamanê insana giştî ra jî bibêjin tu mecbûrî Türk bi yaxud tu mecbûrî Arab bi yaxud tu mecbûrî Faris bi yaxud tu mecbûrî Kurd bi.
yahut eğer ku tu bi zimanê me qise neke tu necmeyî. İca em werin ser zimanê Kurdî, zimanê Kurdî di dîrokê de zimanekî gelek girîng e, heta Ewliya Çelebî kitêba xwe ya ku bi navê Seyahatname di wê kitêba xwe de dibêje, zimanê ku Nuh aleyhissalatu vesselam pê xeber daye, ji wan zimana yekşî Kurdî bûye. Heta nî dibêje bi lehçe Soranî bûye. Mekî ziban Peygamber aleyhissalatu vesselam jî li ser sikiniye. Yani her kavmekî elçî xwe wexta şandiye, elçî bi goranê zimanê wan şandiye. Cardin di dîrokê de vacî tê zanîn ku İbrahim aleyhisselam qahir ekseriyeta xeberdana wî bi Kurdî bûye, heta pirê qaynağa, pirê çavkaniya dibe İbrahim aleyhisselam jî Kurd bûye. İcer talim, terbiye, o perwerda insan wexta ku bi zimanê insan werikirin, wê çaxê ew dibe wekê nexşa ku li ser kevir zira Melle Saîdê Kurdî bediû zeman ew jî di ciyekî de dibêje dibe teallümê bi lîsanê mader nexşê alel hecerdir. Dibêje zanîna însanekî bi zimanê dayîkê tiştekî bixwîne yaxud tiştekî binivîsîne her wekî ku ew hatiye neqişandin li ser kevirekî tu carî jê naçe. Peygamber aleyhissalatu vesselam da astekî wisa da Xuda azze ve celle şan di wê astê da înkar hebû. Di wê astê da asimilasyon hebû. Di wê astê da jin bi saxî dikirin erdê dergûşê qîzîn bi saxî dikirin erdê. O hevdû mef dikirin bi berjewendiya Peygamber aleyhissalatu vesselam di wê wextê da hat. Wexta Peygamber aleyhissalatu vesselam di teref Xuda da hat şandin, wê çaxê jî beriya Peygamber jî ibadetê wan müşrika hebû. Wan müşrika jî bi şeklekî li mêj dikir, û wan müşrika jî bi şeklekî ibadetê dina rojê dina digirt. Lê belê tiştê ku di nav wan müşrika da tune bû çi bû? Exlaq hatibû zaykirin, edalet hatibû zaykirin, û yekî xwe di ser yekê din ra digirt. Digo ez ji te daha bi şereftirim, ez ji te daha mezintirim, xwe ser wî digirtin. Yani em dikarin wê bibêjin. Di wexta beriya Peygamber aleyhissalatu vesselam da li Mekkê da put hebûn, insana ew putana ji xwe ra kiribûn wasite, digo zanîbûn Xuda heye, li berê di navbera xwe Xuda da cardin putkî jî wasite girtibû. Wan putana navê yekî Lat bû, navê yekî Uzza bû, navê yekî jî Menat bû. Wexta em li mana Lat mêze dikin, Lat di xeberdana bedewiyê Erebê wê çaxê da dihat mana bêhempatiyê. Yani bêhevaltiyê. Ji wî mezintir, ji wî her wekî wî, benzerê wî, şibhî wî da tiştekî din tuneyê. Wan Lat war qebûl dikir. O Uzza jî bi mana azemetê, azîstiyê qebûl dikir. Yani di ser temamiyê dina giştî ra dikirtin. Menat jî kiribû putê ku aboriyê. Yani putê ku aboriyê. Hinekî bi sebeb aboriyê ji Menat ra serî dadanîn, hineka ji Uzza ra bi sebeb azametê serî dadanî, hinek jî ji Menat ji Lat ra bi sebebê bêhempatiyê serî dadanî. Eger wexta ku em qiyasa wê çaxê îro bi hev bikin, wan ji Lat ra digo bêhempayê, îro em mêze dikin dewletê emperyalîst temamî xwe bêhempa dizanin. Dibe ji quvveta me, qudreta me, di ser quvveta temamî gela rayê, di ser quvveta temamî dewleta rayê û lazim e ki ji me ra serî dayîne, ji bîya ra tê gotin çi dibe tê gotin emperyalîzm. Yani emperyalîzm hatî girtin ji ku ji latîzmê hatî girtin. Yani ji latê dewra Mekkê hatî girtin. Ji wan çawa ku ji lat ra serî danîye, îro emperyalîst jî dixwazin ku herkes ji emperyalîsta ra serî dayîne. Mesela Uzza û azametê jî Uzza dibêje em azîstirê li ser her milletî. Yani wan digot Uzza azîstirê li ser her tiştiyê, îro kesê ku xwe azameta xwe li ser her kesî bizanibe, xwe azîstirê li ser her qewmê dina bizanibe, ew jî jê ra be Uzzaîzm û ewa Uzzaîzmê em dikarin tefsîra Uzzaîzmê bi îro bi çi bikin? Bi faşîzmê bikin. Çünkü faşîst jî xwe li ser her qewmî ra dixwaze, xwe li ser her netewê ra dixwaze, xwe li ser her olê ra dixwaze, xwe li ser her zimanê ra dixwazin, faşîst hema dibêjin kî ku heye bi ji me ra serî dayînin û zimanê me qebûl bikin, netewa me qebûl bikin
و عصبیت ما قبول بکن. اساسیاجی منات بو، منات چو منات چی پوته کود هلا آبوری دا وان د باوری وان دا آبوریا وان قایناغ آبوریا وان بو، چاکانی آبوریا وان بو، zaten iroji emmeze dikin li çarlığa Rus da ve çarlığa da nave hineki peri devleta mesela verveki peri Türkmenistan, peri Azerbaycan'e jerate gotun menat. Yani demek ki ku dve deredacı kapitalizm hatiye. Yani kapitalizm, menatizmi, faşizm, uzaizmi, o emperyalizmci, latizmi. Latu, Uzza ve Menat hatın hılşandın ve demedi taraf Peygamber aleyhissalatu vesselam da ledi pişti vefata Peygamber aleyhissalatu vesselam ra heneka icarcı khura Lati ruhber çekirin. Heneka khura Menat ruhber çekirin. Heneka khura Uzza'yı ruhber çekirin. Yani ruhber kasta me'evi ebi ve çağı zindi nebun meksusi bi kebira ve kebira hatun çekirin. Yahut başka tışta İro emmeze dikin Latu, Uzza ve Menati İro ku bunu put insancı ketine piştivan gotine wan her vaki gotine Kur'an'ı kabul dikin İro emmeze dikin evhene. Yani pute be ruhi ve çağı ruh ketiye İro bir insan heneki insan binave aynı lisser adet ve ahlakı ve çağı hatiye binave lidertiye, binave mezintiye, binave ağatiye, binave şeyhtiye, binave de per cuda tışta iro dünav cubakeda cikirtine. Yani inkara zamana iro dünyayı da tekirin, inkara neteva dünyayı da tekirin, inkara ola dünyayı da tekirin. İnkaya yek ayet ki Xuda Azze ve Celle'ci küfrü. Yani vakta ku insan tışta ku heyi, evet tışta inkar bıkı, o insana terü küfrü. Licem Xuda Azze ve Celle tu kıymeteki vinamine. ولو کو او سری ویج سجده را نبه ولو کو عمری بروجی در باس به سبب کم دمه رمضان شریف دانه عمری بروجی تی در باس به او سری خوج سجده بلنه که هر شب جبوی وی لیلة القدر بجی حتی نیکو رعایت و رزداریا وی جزبان کسی دیگر راجی تو نبه تو قیمتکی وی لجم خدا عز و جل نامینه. İnsan bi zibane xwe heye, hebûna insana bi zimanê wan tê ispat kirin. Mesela insan şi'ra xwe bi zimanê xwe dinivîsîne, axitê xwe bi zimanê xwe dinivîsîne, edebiyata xwe bi zimanê xwe dinivîsîne, kültura xwe bi zimanê xwe tîne olê, tiyatroya xwe bi zimanê xwe didin lîstikandin. Yani temam resmê xwe hettanî li ser zimanê xwe didin tasvîr kirin. Wexta ku zimanê insanekî ji dest hat kirtin, navê faşizm. Eğer çava ku ev faşiste ku zamanı insana dikarıcı dest bigir yaxud dixazınca dest bigirin çıkas ev suçdarın ev kese ku zamanı ku jibe be teslimi faşista bike jiber tersu bercevendi xu ji zamanı ku dur bikeve zamanı ku kabul neke ve ku inkar bike Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten juan hazne kiriyor. Em dibêjin demokrasi da mesela demokrasi da minaka herî mezin Cardım Peygamber aleyhissalatu vesselam ama demokrasiya ser zamana em jê behsê dikin. Wexta ku Peygamber aleyhissalatu vesselam di teref Xuda Azze ve Celle de hat şantin behset hate dayîn yani Xuda û geran ji xwe Peygamber aleyhissalatu vesselam li dora xwe komekî lazim û çê bikira bi wê komê tebliğ bikira. Di nav wê komê da yek bi navê Selman û bi Selmanê Farisî de hat naskirin یک جوانال جم پیغمبر علیه الصلاة و السلام او بو در روایت کردن کو ج کرد ایرانیه لبله به سبب کو ج ایرانی جرات گفتن سلمان فارسی یکی ویجی و جرات به جوان کردی جوان یعنی گاوان کردی یکی گاوان بو پیغمبر علیه الصلاة و السلام زمانی ویجی کرد بو پیغمبر علیه الصلاة و السلام او جدا دورا خو و سهیل رومی او جدا روایت کردن کو ترک o çara Bilal-i Habeşi yani bir rengi xu billevni xu raşku Peygamber aleyhissalatu vesselam evcida kelaka xu. Mesela Zeyd evli kelaka Peygamber aleyhissalatu vesselam bu o Arap bu. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam duşa bavariye da zamanı insana kadehe nekir
O herkes bi zamanı xul cem Peygamber aleyhissalatu vesselam cigirt, perverde kir, o Peygamber aleyhissalatu vesselam çava Resulü Xudeyi, ev insana bu Resulü Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani elçi ku Peygamber aleyhissalatu vesselam dışan tebliği, jibona hidayeti, herkes bi zamanı xuduçu, bi zamanı xuci kısa dikir, insanlara tebliğa İslamiyet edikir, tebliğa hakikat edikir, insan bu daha zu iknadı bu. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam yeki Arap bişanda nab yeki cem Kurda, o yeki Arap bişanda cem Farisa, yakut bişanda cem Türka, yakut bişanda cem Habeşa, tu kesekici zamanı bana fem ne dikir, o tu kesekici berbi İslamiyet'e ne dahat, din-i İslamiyet'e zayıftı bu. Sade bir Bedeviye Araba, din-i İslam'ı akasa fre nedir bu. Eğer ku iro din-i İslam'ı di dünyayı da fre biye, leher cidde zanin, leher cidde naskirin, o bu sebebi ku bu zamanı İngilizce Kur'an hati havlandın hati femkirin le İngilistane. Bu sebep ku Kur'an hati havlandı bu zamanı Farisi İran'ı hati femkirin. Bu Fransızı le Fransa'yı hati femkirin. Bu Almanı le Alman hati femkirin. Bu Kurdi le Kurdistan'ı hati femkirin. Bu Türki le Türkistan'ı hati femkirin. Bu Arabi le Arabistan'ı hati femkirin. Eğer ku emniyet u önemi nedeni zamanı xo vakta ku zamanı mecbur ortaya rabu bavariya mecbur ortaya radı. Perverda mecbur ortaya radı. O tütüşteki ku embidine hep ve çağı namine. Bele dve derada elbette ku em nikarin zaman tekin peşya zamanı herkes embe zamanı mecbur zamanı herkesi baştırı, bedavtırı, hoştırı. Libeli zamanı herkesi ve herkesi hoşu. Herkes ku dibine çerçeve zamanı xuda eğer talim u terbiye bibine muhakkak evi kültüra xu peş tabıqı. Zaten emirul İslamiyet emezedikin tişte ku dınava İslamiyet de ana heye o gelleki wan jiji kültüra ve çare hati girtin. Loma ne hati veşartin. O mesela iro Faris de şiare da peş da ketine. Sebebi ku di şiare da peş da ketine hatta pir tişte xuji bi şiare peş da xistine sebep çi zamanı xu wenda nekirine. Eğer iro Kurd zamanı xu wenda neke hem ji dine İslamiyet'e ra hizmeti hem ji bilim yera hizmeti o ji teknoloji ji her tişte ra hizmeti. İro dünyada bıqasi ku te rivayet kirin yeki Afgani jmira cari tişteki xeberda gol Afganistan, li Hindistan, li Pakistan. Xêr jî Kurdistana, Türkiye û Iraq û İran û Suriye. Wan jê biqetîne sade li Afganistan, li Pakistan û li Hindistan dora 20 milyon Kurd heye li belê hatiye veşartin. Zimanê wan ji desta hatiye girtin. O evê ku li vê dera Kurdê ku em dizanin heye di wexta ku kom bike koma Kurda dige ji dora 7 milyonê li belê divî do 7 milyon Kurdî da em mêze dikin zanîngehekî wan tuneye. Em mêze dikin mektebekî wan tuneye. Hatta daha küçüktür kursekî ku têda talim û terbiye werikirin têda tuneye. Yani Kurd mecbur bûye o talîma xwe, terbiya xwe, perwerda xwe ya bi zimanê Tirkî bigire, ya bi zimanê Erebî bigire û ya ji bi zimanê Ecema bigire. Eva tiştehan, tiştekî bi rastî girîng ku yani di nav Kurda da ji bona Kurda tune bikin, ji bona netewa Kurda tune bikin, ji bona dîroka Kurda tune bikin, ji bona çanda Kurda tune bikin ve tiştekî sistematik in. Yani faşizm li ku derê dibe birabe ve derê faşizm. Mesela îro li Kurdistana Iraqê bi navê Kurdistanê o ciyekî heye ku Kurtê da jiyan dike. Eğer ew Kurdê wê derê rabin ji Tirkiye wê derê, ji Türkmenê wê derê ra bibêje ku tu mecbur bi zimanê me qise bike. Tu mecbur bi zimanê me binivîsîne. Tu mecbur bi zimanê me bisitire. Wê çaxê ew jî dibe faşîst. Wazifa me çi ye? Wazifa me ew em li hember wî jî rabin. Eğer insanê ku çand û hunera me ra inkar kir, lazım nine meru çand û hunera wan inkar bike. Ancak meru çand û hunera xwe ji bona pêş da bixe, xizmetekî bide. Enstitüye me hebe mesela
ام ایرو وقت کو دمال خود نابی که چا خوداتنن بیریوان نابی کره خوداتنن روجهات لازم وقت کو مگازی روجهات و بیریوان کر ام بیجن بیریوان که چا مجمرا آوی بینه روجهات کره موار لبا مرونه ام به هبرا درسه کی بخوینن تعلیم کی ببینن وقت کو منابی دانی روجهات کو روجهات گل برایا یا خود مدانی روجهات مگو روجهات تعال یا خود منابی دانی روجهات مب فارسی کو روجهات بیا و چاغه ام جنته و خود دور کتنه ام زمان خود دور کتنه بر قیمته کی نادن زمان خود و تشتغل خدا عز وجل دائمه تشتغل خدا دائمه تحق ما في كسي تنج مروا بكره ما آيات خان ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم جد دليل هبونا خدا عز وجل خدا دبيجه جد دليل هبونا منكو چیکرون و آفراندن عرض و ازمان و جداتیا زمان و رنگی و الوان دوی داره دا جمع رنگی و خدا عز و جل دائما کسی که نکارش بگیرن براستی لسرمه و حقوقی که الهی کو ام به زمان خود پرورده ببین زارو که خوش به زمان خود پرورده بکن و ام زمان تو کسی که انکار نکن زمان مدسر زمان هر کسی راننه لیده بین زمان تو کسی را جننه خدا عز و جل مکشتا بگینه آرمانجا کو ظلم و بیعدالتی دیدا چه نابل سر وی آرمانجه ما به زمان ما بوده موافق کرن و جار که دن و گشتا به ریزداری سلام دکن بمینن خیر و خوشیه